Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ni umunsi w'intwari ku banyarwanda, ni umunsi w'ingenzi cyane, ni umunsi ufite icyo usobanuye. Rero n'ubundi tugiye kureba andi makuru atandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko harimo naho intwari zikomeje kwigaragaza nk'uko tujya tubivuga kenshi. Intwari nazo ziri ku rugamba rukomeye cyane kandi zikomeje kurwitwaraho neza. Nahoze ndeba bamwe mu makuru tugiye kugarukaho igoma bimeze neza. Hagati aho aya makuru ngo muyagezwaho nanjye njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama. Sentama, amahoro? Ni amahoro Mushakamba, namwe murandi? Natwe turi amahoro rwose. Yego yego. Mushakamba biramutse bitese, ndabona mu Rwanda ni ibirori, ni umunsi w'intwari. Yego, ni ibintu byiza cyane. Cyo kimwe no hakurya Kongo, muri uriya mujyi uri ku rugabano rwa Kongo n'u Rwanda, Goma, haramutse icyo bita Sarongo. Haramutse umuganda uryoshye cyane no kurebesha amaso. Hariya ntabwo bawita umuganda, bawita Sarongo. Bo babyita Sarongo. Sarongo nk'uko mu Rwanda bavuga umuganda, hariya bavuga Sarongo. Mbonye ko rero abayobozi ba AFC M23 babukereye bafatanyije n'abaturage nyuma ya Sarongo. Wabonye ko baganira, barimo baganira cyane. Hari abayobozi batandukanye bagiye baganira. Ibyo bakiriye bya Mungu nabibonye. Abantu baba mu mbuga zacu barabiza, babibonye kare. Babibonye. Reka tureke gutinda kubatindira, tuhita tujya ku ngingo. Ariko mbere y'uko tugera ku ngingo turi buganireho, reka tubabwire ko umuntu witwa Njike Kayiko aho aherereye hamenyekanye. Nta handi rero, muri bya byuma bimanika amaguru kwa muganga yararashwe. Niyo mpamvu tudaherutse ikinamico rwose. Wumve n'abantu kugira bumve uburyo biremereye, babonaga agiye gukurikira Cira Umwami, bajya kumuvurira Kinshasa kugira atazagira ubimenya. Abantu bajyaga bibaza, abantu benshi bamumenyereye mu kinamico, basigaye bibaza bati ese ko Cira Umwami tuzi ko bamwashe, yanapfuye anashoje urugendo rwe. Yego. Lieutenant Colonel Njike Kayiko we bimeze bite? Abantu rero babyibazaga, twakomeje gukora ubushakashatsi ngo tumenye amakuru ye. Ariko amakuru ni uko yakomeretse Mushakamba. Yego. Akaba arimo kuvurwa. Dukomeje bwana Sentama n'amakuru yacu. Yego. Abantu bose batunguwe n'akantu kameze nka statement kagaragaye. Yego. Kagaragaza ko intare za Sarambwe zashyiriweho umushahara. Nabonye ni amadolari 600 umusirikare ku kwezi rwose. Naho muri Kongo ho ni 60. Ni ukuvuga umushahara wo mu ntare za Sarambwe. Ubivuga 60 batumva ari amadolari ibihumbi by'amanusu. Ni amadolari 600 y'Amerika. Yego, umukongomani ni wo muri leta ni amadolari 60. Bakubye 10. Ni ukuvuga umusirikare ungana n'uwo muri FARDC, wo muri AFC M23, aranganya neza umushahara na generali. Aho yaranganya umushahara w'abantu bangana babiri, umwe ari muri FARDC undi ari muri M23. Yego. muri 23 bikuba inshuro 10 umushahara w'uwo muri FARDC. Urumva rero ahubwo
barajya baduzatinga muri FRDC bigire oya bose baratoroka ntawe usigaramo no urumva hari baraturuka ukurikije ukuntu abanyekongo bikundira amafaranga oya ntawe uyanga mushakamba oya bo none se niba umuntu bamuhaye 500 y'abanyekongo akica umuntu mushakamba amafaranga ntawe uyanga ntawe uyanga ariko abafaridese barakabya kuko umuntu bamuha amafaranga 500 y'abanyekongo akarasa umuntu ikiriho rero ikigaragara barigendera barigendera barajya bava muri FRDC bigire muri 23 birumvikana cyane ko bikunda barabakira yego urumva ahantu $1 ahandi kugira ngo umushahara w'ukwezi kumwe w'umuntu wo muri 23 kugira ngo muri FRDC azawugereho byamusaba gukora amezi 6 yego amezi 6 avunja ukwezi kumwe kuvuga amezi 6 yo muri FRDC araza kuvunja amezi 6 yo muri M23 araza kuvunja umwaka wose muri FRDC yego urumva rero ko bitoroshye mushaka birumvikana ntabwo byoroshye pe twigire ku ngingo zacu karakanyuzeho ko kubwira abantu nk'amwe mu makuru aba ari kuvugwa kandi ajya guhura n'ukuri cyangwa se y'ukuri reka noneho twinjire mu makuru tubwire ingingo tugiye kugarukaho twiteta cyane ko ari amakuru navuga ngo ni amakuru aryoshye yego kuko ni amakuru anyotewe n'abantu cyangwa se ahura n'ibyo abantu bifuza reka tuyinjiremo ndebe aho nayanditse tuyinjiremo mushakamba tubwire abantu nta makuru yo kuri iyi tariki ya mbere y'ukwa kabiri yego ingingo ya mbere hari umukoroneri wari warabaye bangamwabo uwo ni umukoroneri witwa Rugabisha yego w'umunyamurenge yafatanyaga na Masunzu na Kisekedi gutoteza bene wabo b'abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo uyu Rugabisha rero akaba amaze kuryamira ukuboko kw'abagabo nk'uko mu Kirundi bajya babivuga amaze kugwa ku rugamba hariya mu bice byegera za Nyange yego intare za Sarambwe zimaze kumwivugana Rugabisha uyu nguyu baramuzi niwe warwanye za Ngungu yego arwana asubira inyuma yiruka hanakwirakwiye amakuru ko ngo yaba yiyunze nayo mu ventura ngo iki hanakwirakwiye amakuru mu minsi yashize ko yaba yiyunze nayo mu ventura kuko ntabwo byashoboka umuntu urumva umuntu uhuza na Kisekedi biragoye ko ajya kwiyunga nayo mu 23 ikindi abayobozi bakuru ba AFCM 23 bafashe iya mbere mu gusukura umujyi wa Goma wari wahinduwe ikimoteri na leta ya Kisekedi ibi turavuga uko twababonye mushakamba bari muri Sarongo ingingo ya gatatu abajenerali n'abandi basirikare benshi ba FRDC bahungiye muri MONUSCO na SADC igoma bari mu kirere uvuga hari generali wananiwe guhunga mushakamba nubwo tuvuga hano ko yahunze guhunga byaramunaniye kuko yaza guhunga baravuye muri Goma kuva muri Goma byaramunaniye yirukira muri MONUSCO hariya igoma kandi ari generali turaza kubibona rero turaza kuva imuzi n'umuzingo ingingo ya 4 Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yahiye ubwoba nyuma y'ifatwa rya Goma ngo rwose ntibyoroshye generali Neva ntiyorohewe yego ari kubura amerekeza ari kubona ati Bukavu nibayifata noneho ndajya hehe ndarya nte ararya tese none nibaza gufata imbibi zahari kugira ntibaza kumuniga ahubwo nareba nabi ko yarababamiye kiriya gihugu kiraba kitabaye ibinika ibinika kiraba kitabaye nka ya binika
kiraba kibaye nk'umubiri kiri upfundikiye impande zombi. birumvikana. birumvikana rwose. ngira ngo mbere y'uko twinjira muri aya makuru, yego, hari amakuru menshi tutagiye tuvugaho. yego, wabonye Uganda? yego, igisirikare cya Uganda ibyo cyatangaje iki? Tubwire Mushakana. igisirikare cya Uganda rwose ku mbibi kigiye kurinda umutekano. niko bimeze, birakwiriye. burya guturana na Kongo, Mushakamba, guturana na Kongo ntabwo byoroshye. nzi ko itangazo nari guhaye, nzi ko naguhaye itangazo ry'igisirikare cya Uganda, ariko imiryango rimaze iminsi igera nk'uwa gatatu uyu nguyu ahari. ndebe igihe ryasinyiwe. reba neza umbwire. nimara cyangwa wabonye rimwe ry'iryiganano? hari iry'iryiganano utakwiriye guha agaciro. uze kuryitondera niba ari byo. nze ndirebe neza. yo kuri 31 ubwo ni igejo. yego. ririho na noza na rya press release. yego. ririho na Kiala code. yego. rivuga ko UPDF to strengthen defense in Eastern DRC. iryo rishobora kuba ari ryo. kanshaka uko ndi koherereza. yego. nirimara kugeraho ndakeka kuri buze gushaka uburyo tuza kurinyuramo naryo. yego. ko biri buze kudufasha. ariko tukiri hariya kuri uyu Rugabisha, Rugabisha ngo yari yarazonze abanyamurenge cyane. nibyo, reka twinjire nuza ku nkuru ya mbere. yego. tuze kureba ibya Rugabisha. yego. noneho ibindi biraza kuza bikurikiye. yego. ibindi turagenda tubigarukaho. Mushakamba, hari ibintu byihariye waba uzi kuri Rugabisha? Rugabisha icyo muziho cya mbere yabaye komanda wa brigade ikorera mu Minembwe igihe kinini. yego. iriya komanda ikorera mu Minembwe yara brigade yarayiyoboye, kandi icyo gihe yarayiyoboye abaturage bo mu Minembwe barababaye cyane, bagabweho ibitero. igihe muri Kivu y'Amajyaruguru mu Ventura baga iri kurwana muri Rucuru na Masisi mu myaka ishize, ni Rugabisha wari uhari, kandi ntabwo yigeze agarurira amahoro bene wabo. bituma abanyamurenge bavuga ati twabyaye ikigo gitwararumbije. bamukuyeho babona byakomeye, kuko bamwizeyeho ubugome, babona mu Ventura itangiye kwataka Kivu y'Amajyepfo. kubera ko bamwizeyeho ubugome, birangiye bamujyanye muri ya bice, ubundi baba bamugize komanda mu bice byo muri Karehe, ariko kuri gahunda n'ubundi yo kwambuka baza Ngungu. ni nako byaje kugenda. ariko baza guhura n'uruva gusenya intare za Sarambwe, basanga hagati kivugwa rimwe. birangira babakubise bikomeye cyane, aratakaza. ari naho abantu batangiye kuvuga ati yaba yiyunze na M23, abandi ngo yaba yatorotse. ariko ikintu kuri kuragaragaye ko batigeze yiyunga, ahubwo yakomeje umutima wo kurwanya bene wabo. uyu munsi akaba yamaze kwicwa. n'amakuru ku rupfu rwe baremeza ko atishwe n'amasasu ya M23 cyangwa se igico, ahubwo ni bene wabo bavuze bati n'ubundi naho wari uyoboye bene wanyu barahatwatse. ubwo ni aba FARDC, ati bene wanyu ku maraso barahatwatse, reka tukwice hakiri kare. kuko uko batsinzwe niko bumva ko ngo bari kugambanirwa. ayo niyo makuru wenda makeya mbere yuko twinjira mu ko yishwe n'ibindi. reka dukomeze noneho. yego. twavuga kuri iyi ngingo tugakomeza.
iyi ngingo turacyayiriho. yego ngira ngo nta byinshi tuvuze ku gupfa k'uyu mugabo. ririya tangazo turarishyiraho. Itangazo turi buze kurigarukaho mu kanya, dushobora kurigarukaho nyuma y'iyi ngingo mbere y'uko tuyivaho, ko si itangazo rirerire ku buryo ritatuma turyongeramo hagati. Ariko amakuru aremeza ko nk'uko Voice of Kivu ibivuga, ngira ngo waza kudusomera kuko n'icyongereza, kandi imbere yawe iyo post ya Voice of Kivu irahari, mbere y'uko tugaruka natwe ku yandi makuru dufite yo kwicwa kwe, kuko ni amakuru yatangiye gukwirakwira kuva mu gitondo. Amakuru aravuga ati se colonel, ni ukuvuga uyu colonel, ariko kuko bashyizeho ifoto ye, ari ifoto nziza cyane, wabonaga ari umugabo uberewe no kwambara. Yego rwose, nakubitamo rinete rwose, yambaye ingofero y'icyatsi kibisi, ubona aberewe pe. twongeraho ubushongore n'ubukaka bw'abantu b'umurenge cyane, akaberwa cyane. Inkuru yanditse ngo ce colonel Munyamurenge qui travaillait avec Tshisekedi pour asservir, traumatiser à l'évêque kidnapper, éliminer ses frères et sœurs, est tombé au front face au lion. Uyu colonel, munsi bashyizeho ifoto ye. Uyu colonel w'umunyamurenge wakoranaga na Tshisekedi nko guhindura abacakara, abakongomani, kubahanura, kubashimuta, hanze no gushimuta byose ni kimwe, gufata bunyago no gushimuta, kwica abavandimwe be na bashiki be, yavuye ku rugamba azize amasasu y'intare. Rappelle à tous les traîtres qu'il n'y aura pas de pitié. Masunzu, comment ça va? On ne te voit pas au front. Tu as peur ou quoi? Tuributsa ko nta mbabazi zizagirwa abagambanyi. Ese Masunzu umeze ute? Masunzu ko tutakubona urugamba, umurongo w'urugamba, se Masunzu ufite ubwoba, habaye iki? Noneho munsi y'ifoto bakandika ngo Rugabisha a sacrifié son peuple pour servir les intérêts sectaires de Tshisekedi. Et pourtant, ses frères d'armes viennent de l'éliminer, l'accusant d'être rwandais. Urabona ko ahubwo ashobora kuba yishwe n'abagenzi be. Yego. Kuko hasi baravuga ngo Rugabisha wajyaga ni nko asakirifiye, ni nko gutoteza abavandimwe be b'abanyamurenge. Yego. agashyira imbere inyungu za Tshisekedi, inyungu z'undi zihariye za Tshisekedi, kandi none bagenzi be, se frere d'arme ni umuntu mufatanyije urugamba. Abo bari hamwe ku rugamba, ba bandi barwana urugamba rumwe nawe, bagenzi be bo muri FARDC. Yego. bamurangije bamurega ko ari umunyarwanda. Yego. ngo bamuhoye ko ari umunyarwanda, baramurasa. kugira ngo ni ibyo ngibyo bwana Sentama, amakuru yo nk'uko hari cyangwa byemeza yarasiwe Nyabibwe. Yego. ni n'ahantu habereye urugamba rudasanzwe bwana Sentama, nubwo abantu wenda batari kubyumva. hari urugamba rwaho rugomba gukomera, kuko bitewe n'imiterere yaho mushakamba. twicara tubivuga buri mwanya. hariya ni ukuvuga cya mbere na mbere hari imisozi. Yego. uvanyeho imisozi hari n'ishyamba. ishyamba rya parike Kahuzi Biega. Hagiye ishyamba rya Kahuzi Biega hariho
ikibuga cy'indege. yego. Ikibuga cy'indege cya Kavumu. Uretse ikibuga cy'indege cya Kavumu hari amahuriro y'imihanda, ni ukuvuga hafite ibyerekezo byinshi. Wahafashe ushobora kwerekeza ahantu henshi hatandukanye. Ni ukuvuga hariya wahafashe ugafata biriya bice bya Katana, hariya mu mahuriro y'imihanda ushobora kuzamuka Katana, ukazamuka za Mudaka, za Eneramurungu, gutyo ibyo bice uzamuka winjira mu mujyi wa Bukavu. Yego. Ushobora no kumanuka umuhanda wa Bunyakiri ukerekeza muri Walikare, muri cya gice cyasigaye. Yego. Ariko nanone hari n'indi nzira ishobora gutuma werekeza inyuma ya Bukavu, aho bita za Warungu, za Kaziba, ibyo bice byo hirya. Ariko bari kuganisha mu bice muri ziriya zone, ziriya teritwari zepfo iriya za Mwenga n'ahandi. Numva rero hari ahantu hagomba gukomera. Ikindi cyakomeza kigatuma habera urugamba rukomeye, ingabo za leta nibo zahungiye. Kuhahungira bivuze ngo n'izindi ngabo bazana gufasha izisigaye ku rugamba ni hariya zakwinjirira, nta yindi nzira bafite. Ibyo bintu rero nibyo bikomeza urugamba rwa hariya. Mpamya ko urugamba rwa hariya ushobora gukomera, ariko wanakomera ntabwo rwakomera ngo rukomere nk'urw'Igoma. Birumvikana, Goma yarashyizwe imbaraga nyinshi. Urw'Igoma ni rwo ruzakomera kurenza ziriya zindi. Urw'Igoma rwari umutima, ari umutima w'iyi ntambara. Kugira ngo nicyo rero umuntu yavugaho. Ikindi, iyi Nyabibwe nk'uko ubivuze, FARDC irifuza kuyisubiza kuko M23 amaze kuyibambura. Niyo mpamvu iri gushora imbaraga, ariko nyine bari kuhashirira. Ubwo tuvuga abangaba twirengagije abarundi nabo bahaguye b'abakomando. Ejo bundi twavuze abaguye mu Kivu, hari n'abandi baguyemo mbere y'uko Kivu bagifunga ku ruhande rwa barenga 250. Hari abandi 150 nawe baguyemo mbere, kuko buriya ntango Kivu y'Amajyepfo guverineri yapfuye gufunga Kivu, yahisemo kugifunga kubera abarundi 150 babe baguyemo. Urumva barongera noneho ejo bundi haguyemo abandi, bise biba bibi kurushaho. Rero ikindi kintu kirimo Bwana Sentama, habayeho sharing zituruka mu bice bya Kavumu kuva mu gitondo kugera mu masaha y'amasaa 4 nibwo bambwiye bati Kavumu ibisasu bya rutura kuva mu gitondo kugeza n'ubu biracyarimo, hari 4:44. Ati Nyabibwe nk'ibisanzwe yavuyemo arangiye. Izi sharing ziri guturuka ku kigwa cy'Ijwi, aho abarundi na FDLR bahungiye. Ikibabaje kandi gisekeje nuko izo sharing basharingaga Nyabibwe zarenze ibirindiro by'intare za Sarambwe, zigwa kuri force y'umusada waturukaga muri Walikare uje gufasha FDLR n'abarundi. Ubundi bashwanyaguzwa n'ayo mabombe yaraswaga aturutse ku Ijwi. Ni ukuvuga ngo basheringaga bagira ngo barase M23, birangira bikubisaho hirya bari kuva Walikare baje gutanga umusada ngo barebe ko basubiza inyuma M23 Nyabibwe. Muri izo sharing rero hari umusaruro zatanze. Mu masaha 5:55 bambwiye bati 55 nibo bamaze kugaragara ko bapfuye. Ubwo ni muri babandi baba FDLR n'abandi baturutse Walikare. 45 bakomeretse bikabije cyane ku buryo bashobora gupfa. Uko rero niko byifashe ku rugamba ruri hariya hepfo. Nyabibwe barifuza kuyigaruza, kuyisubiza, ariko barabizi ko wabatsinze ntaho yagiye. Nyabibwe kwisubiza bizabagora. Nta nubwo bishoboka, ahubwo birarangira batakaje ikibuga cy'indege cya Kavumu. Gutakaza ikibuga cy'indege cya Kavumu rero
bisobanuye nanone gutakaza n'umujyi wa Bukavu kuko ntiwagitakaza mu mujyi wa Bukavu usigare. Yego, Bukavu irabivuyemo nayo iraza kuvamo. Kandi nivamo urumva ni inzira ifungura kuvamo kw'indi ntara ya kabiri. Yego, ni ukuvuga M23 yari isanganywe intara imwe. Ubwo rero irabifashe Bukavu iramutse ivuyemo uretse ko batarayigeraho. Abantu banyuze mvuga ari ngo bagire ngo bayigezemo, ntabwo bayigezemo, banyuze neza. Ariko ndavuga mu gihe kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu cyaramuka kivuyemo, byaba ngombwa ko na Bukavu ivamo. Haregeranye ni ibirometero bigera, mbese ni nka kuriya bajyaga barwana na Goma bari Kibuye. Yego. Ariko uretse ko wenda itandukaniro ni uko ho nta shyamba rihari nka rya ry'ibirunga. Nta shyamba rihari. Yego. Kandi umujyi, imisozi ihanamiye umujyi iri mu rundi ruhande, ntabwo yerekera aho M23 bazaturuka. Ibi rero bisobanuye ko Bukavu nayo iramutse ifashwe, na ba bandi bavugaga bo kwijwi barasa bari kwijwi. Yego. Kuzavamo biragoranye kuko nta nzira baba bafite. Rero niba baguma kwijwi ubuziraherezo, simbizi, ariko byaba bigoye gusohoka kwijwi. Yego. Icyo ni kimwe. Ikindi, Bukavu yavuyemo, nari maze kubivugana, none yavuyemo ifashwe, kuvuga n'undi murwa mukuru w'indi ntara uba ufashwe nanone, bivuze ngo ni intara ya kabiri gufashwe. Kandi noneho yavuyemo Bukavu, yego, bikabifungura inzira ahandi. Kuvuga wari kare twavugaga FARDC ivuga ko ifiteho igice kinini, byaba ngombwa ko nayo bayamburwa kuko buriya umanuka ujya Bunyakiri winjira ahitwa za Musenge. Yego. Ni ibintu byoroshye. Ni ibintu byoroshye, urumva na hariya hafatwa igice cya kare, bikongera gusobanura nanone ko n'igice cya Maniema gishobora kwinjira. Maniema ni indi ntara. Yego. Kuko byahoze bikoze Kivu, noneho bikaba ibyo bitaga Suregio. Suregio ni nk'uko mu Rwanda bavugaga Sous-Préfecture. Yego. Noneho baza kugabanya kuko aba ari hagari, baragabanya. Suregio ya Nord Kivu iba Regio, iyi ntara. Sud Kivu iyi ntara, na Maniema iyi ntara. Bivuze ngo rero gufata Walikale bivuze ko na Maniema uwigera amajanja igice cya ruguru. Yego. Ubwo rero tubitega amaso. Bwana Sentamareka, noneho twongere turebe. Yego. Nibyo ni uko byifashe. Ku kigaragara hari ikintu kimwe kiriho, kuri FARDC ishora imbaraga za sharing zayo kuri M23 muri biriya bice. Ndabona biza gushyira kuri pressure cyangwa se gusunikira M23 gukoresha nawe gusana biriya bikoresho bafatiye Goma, birimo n'izo sharing, n'izo nuzo zisharinga bino bifaru, zirimo zira BM, birimo ziriya mbunda cyangwa na zira ndege. Yego. Bakabitunganya hakiri kare kugira ngo vuba aha. Yego. Bagire gucya rwose, nabo bagiye ku rugamba, babikoreshe ku rugamba. Noneho FARDC yirukanka kibuno mpamaguru, niba yirukanishwaga na RPG, umunsi haje ibifaru M23 yakoresheje ibifaru ikazamura ya suko ina yakajugujugu. Noneho Kinshasa yakuvuga ngo nukunya mu mapantaro. Ikatanya maze zanya mu mapantaro zirukanka. Ngira ngo wabonye umusaruro w'Igoma, ntabwo bawugize ngo ukomeze umutako, bagomba kubisana vuba bikahita bijya ku rugamba bigakubita umwana.
yego niko bimeze. biriya bikoresho bigomba gukoreshwa, wabonye ko ni ibikoresho bigezweho. harimo na suko ahubwo batangire bashaka umupilote wayo, yego, nayikore niba ari nzima. hanyuma na ziriya BM, uretse ko imwe nabonye kereka niba hariya yarashwe ku mututu nta niba ishobora gusanwa, niba kuhagorora n'ako kanya. ubu rero biriya bishobora gukora Mushakamba. Yego. Twigire mu mujyi wa Goma, turebe uko Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. tutarajya mu mujyi wa Goma, tuwujyemo, mbonye inkuru hano. Yego. ivuga ko Ububiligi bumaze gufunga ambasade yabwo i Kinshasa. Niba n'Ababiligi bafunze, noneho Gisekedi agiye gusigara hagati nk'ururimi cyane. nazo urumva ko ari pare we, Ububiligi ko bwari pare, ko ari nka wa Mufaransa na Habyarimana cyane. ni habitera na Habyarimana, cyangwa na Habyarimana na Mobutu, nibo umwe yitaga undi petit frère undi akamwita grand frère. ariko bagombaga kuyifunga kubera ibintu byabaye ku zindi ambasade. ariko bongera ngo ni abakunzi babo, ntacyo bari kubatwara, ariko ngira ngo buriya bapfuye Goma. rega Gisekedi udafite Goma ntacyo avuze. reka tujye kuri iriya ngingo yindi. abayobozi bakuru ba M23 bafashe iya mbere mu gusukura umujyi wa Goma. bababonye muri Sarongo bakoranye n'abaturage ba Goma Mushakamba. ibi bintu byari bimeze bite, wabibonye ute? uze no gukomoza ku biganiro bagiye bagirana, ibyo bavuganye. nabonye hari umuntu w'umudamu cyangwa w'umukobwa, yego, arimo abwira abaturage ba Goma. uriya ni Kayembe umwe waturutse muri Nuza muri Katanga. ati tugomba gukomeza tukagera hehe? abaturage bati i Kinshasa. umujura wa mbere ninde? ni Tshisekedi. uravuga Fani Kayembe utavuze General Byamungu nawe uko byari bimeze, nawe ni uko nguko. nabonye rwose uriya mudamu nababonaga ibyo avuga bishimishije, asetsa cyane. bose bari banezerewe cyane. uriya Fani Kayembe yaturutse muri Katanga. ndanibuka ngo yari akuriye banza ari ihuriro ry'abadamu. Gisekedi yasigaye wenyine. nibyo yari akwiriye. rero nk'uko wari ubivuze, yego, amafoto n'amavideo dufite hano arabyigaragariza. barabizi uburyo tubereka ayo mafoto n'amavideo baciye ni box. Mushakamba umuntu utayabonye yahombye. harigaragariza rwose, nta commentaire cyangwa nta gikabyo cyinshi dushyizeho. yego, aragaragaza Corneille Nangaa afite umufuka. yego, Bertrand Bisimwa afite igitiyo. yego, barimo Bertrand Bisimwa aterura imyanda ashyira mu mufuka Corneille Nangaa afite. yego, bari bafashe iya mbere mu gusukura Goma kuko yuzuye umwanda. yego, atari umwanda FARDC yasizemo mu ruhande mu gihe cy'urugamba, ahubwo ari n'umwanda wari umaze n'imyaka ari w'igihe kirekire. kandi atari umwanda gusa uri hariya, yego, ahubwo ari n'inoza, ni Kinshasa niko bimeze. Kinshasa niko bimeze. Mushakamba ndibuka Tshisekedi aheruka gukora urugendo rurerure n'amaguru ngo arebe uko bimeze. wabonaga agenda asimbuka ibintu by'amacupa by'amasashe mu muhanda. n'iyo imvura yaguye umwuzure ukaba muri Kinshasa, imyanda ireremba hejuru y'amazi. imyanda iruzura ikareremba, abantu bakagwa mu kantu. Gahunda rero yo gusukura Goma iri mu buryo bubiri. yego,
gusukura Goma yo kuyiha isuku bisanzwe, kubungabunga ibidukikije, yego, ndetse no gusukura bakuramo umwanzi. Nishimira abaturage b'Igoma bari gutungira agatoki M23 ahakihishe za Wazalendo na za FDLR zihishe mu mazu, ariko ngo barimo barazitoragura nk'utoragura isanane cyane rwose. bagenda bazifata nabonye biyama abantu bagifite imbunda barimo bagenda bambura abantu. Barabwiwe buriya bashobora kuzagira ibibazo kuko baraburiwe niba badashaka kubihagarika, hari igihe noneho uzajya afatwa azajya ahanwa ikaze. Nk'uko abaturage baravuze ngo tunacoka, turarushye, bari barushye kandi barimo babigaragaza batungira agatoki M23 bati hariya hari umwanzi, ku buryo bigaragaza ko nibikomeza gutya nyuma y'amezi runaka, ndavuga amezi y'ibyumweru 2-3, Goma iraba itekanye cyane nka Bunagana, itekanye nka Kichanga, itekanye nka Kanyabayonga, itekanye nk'indi mijyi yindi tuzi. Nkaho Goma Sake rwose umuntu araba agenda na saa sita z'ijoro, umuntu araba abarira amafaranga mu muhanda cyane. Mushakamba nk'ahantu bagiye barwanira, bene nshobora kubikwereka kuri iyi video, nk'ahantu bagiye barwanira hari aho ugera ugasanga hari umwanda uvanze n'imibiri y'abantu bahari. ntibyabura uri ahantu habuze amasasu angana kuriya birumvikana. Rero ni ngombwa ko akazi nka kariya gakorwa, kandi ngira ngo ni ubwa mbere mu buzima bwa Goma, ni ubwa mbere tubonye Sarongo, ni ubwa mbere hagaragaye Sarongo. Yego, Tshisekedi nta Sarongo twabonaga muri Goma, bwa Kabila nta Sarongo twabonye muri Goma, rwose nta Sarongo yabaga. Ariko kuba bigiye gukorwa kuriya ngira ngo ni ibintu byiza, biraza gutuma hari izina hari abahaha bakunze kubita ngo ni ville touristique, ngo ni umujyi w'ubukerarugendo. Yego, umujyi w'ubukerarugendo rero Mushakamba uba ari umujyi mwiza, kwa kundi ushobora kuba umeze neza ku buryo ukurura ba mukerarugendo. Ubu rero ngira ngo nibakomeza kuriya muri uriya mujyo wo kuhasukura hakaba heza, wenda n'amazu yangiritse bagasana, agasa neza bagasiga n'irangi hagasa neza, yaza kuba umujyi w'ubukerarugendo koko. Cyane ko twabonye ngira ngo twararebye tubona n'imigambi bafitiye ahantu nk'iriya parike y'ibirunga. Yego, twabonye ko bafite gahunda nziza yo kuharinda inyamaswa zikagira kwisanzura ntizibangamirwe. nkorohereje impumeko nziza iri mu bice M23 imaze iminsi ikontorora. Yego, iri Rubaya, iri Sake, iri n'ahandi, no kuri za Rucuru n'ahandi. Iyo mpumeko nigera mu Igoma, abanyamahanga bazaruhuka bakunda Goma cyangwa bagenderera Goma. n'abariya bavugaga M23 nabi nabo bazaza. Ubundi turabongera tubona amafarashi Kirorirwe. Biriya nibyo nakubwiye ngo ukize baraza. Bazongera baze amafarashi mu Mushaki, kwa Madamu Rika, n'ahandi kuko ni henshi, za Bunyori. buriya amafarashi hariya ahantu yabanje ni Kirorerwa, ahantu yabanje ni Kirorerwa na Bunyori, ko bajyaga n'umuntu ubishinzwe rwose ashinzwe kuyitaho. Abizi twajyaga twiga primaire, twarasuraga mukagenda mwiga kumwe biga inyamaswa, imiterere y'inyamaswa, ibiki, twajyagayo tukajya kubyigiraho. Yego, amakuru ni uko hari abarundi 70 bafatiwe Nyabibwe. Bafashwe Nyabibwe rwa Mikono, matekwa rwose.
ko niba ari umuntu wagira ingoma mbi muri iyi ntambara no mu bundi. N'ubundi turi buze kugaruka ku kuba naka uriya generali nabonye hari abasigaye bamwita autoproclame neva ngo ni autoproclame, ariko n'ubundi ni autoproclame nose yayiherewe mu ishyamba. Ni autoproclame rero. Mu kanya turi buze kureba ikintu cyitwa ubwoba afite, ariko ngo ni umunyabwoba bwinshi cyane. Muri iri suku rero iri kubera mu mujyi wa Goma, abantu bamenye ko n'imirambo iri gutoragurwamo, ntabwo ari imyanda gusa, n'imirambo rwose iracyarimo tutava tutabivuze. Mbona batwara ku maburankare mu cyubahiro gikwiye umubiri w'umuntu. Amavidewo yo turayafite rwose, ntabwo ari ibyo tuvuga tudafitiye ibihamya. Yego, gusa ntitwayabereka, barabizi uko tuyabereka, barabizi tuyibereka. Abangaba nibo barimo babandi Sadek yavuze ati hari abantu bacu bapfuye tutarabona, tutarabona imibiri yabo. Ngira ngo twava kuri iyi ngingo tukajya ku yindi ikurikiye. Tujye kwikurikiyeho umushakamba, nibyo kugira ngo twihutishe. Hari abajenerali rero, hari abajenerali rwa ikiraro cyacikiyeho. Abantu babyumva nk'ijya, hari abajenerali ba FRDC hariya muri Goma, ubwato bwaragiye burabasiga, none barimo barabundabunda hariya. Nibyo mbere yuko tubageraho, yego, dusomera itangazo rya Uganda. Ya Uganda? Igisirikare cya Uganda, ya Minisiteri y'Ingabo ya Uganda. Reka nze ndisome. Reka nze ndirebe. Tubone kujya kuri aba bajenerali b'ibigwari. Abajenerali babundabunda. Ubundi iyo wanze kumanika amaboko cyangwa ngo urwanwe ku rugamba, utsinde cyangwa utsindwe, ubu bibaye ikigwari. Yego. Reka turebe. Turebe itangazo rya Uganda, abana ndigezeho. Ni press release. Press release ni itangazo rigenewe abanyamakuru. UPDF to strengthen defenses in Eastern DRC. Igiye gukomeza ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo. Following the worsening security situation in Eastern DRC's North Kivu region and surrounding areas in recent weeks as a result of major fighting between the M23 movement and FARDC government forces, UPDF will adopt a forward defensive posture in its area of operation until the crisis passes and normalization is restored. Ngo hakurikijwe ko ibintu birimo kuzamba, ibijyanye n'umutekano birimo kuzamba mu burasirazuba bwa Congo muri Nord Kivu, mu gace k'umuri mu ntara ya Nord Kivu n'ahahakikije, yego, mu byumweru bishize. Ibyo bikaba bituruka ku kuba harabaye kurwana gukomeye hagati ya M23 na FRDC, ingabo za Kinshasa, UPDF, ingabo za Uganda, zigiye gufata ingamba zo gukomeza ibirindiro byazo mu burasirazuba bwa Congo kugeza igihe ikibazo kizarangirira, noneho hakagaruka umutekano. Yego. The aim of the measure will be to deter and deny the numerous other negative armed groups operating in Eastern DRC from exploiting the situation and to safeguard and secure Uganda's interests. Intego yo gukomeza ibirindiro hariya
mu kugira ngo imitwe yitwaje intwaro ibikorwa byayo biburizwemo, bikumvikana. Yego. No gutanga umutekano w'inyungu za Uganda. Inyungu za Uganda. Yego. Some of the violent and extremist groups operating in the area, including the ADF, whom the joint forces of UPDF and FARDC have severely degraded since the launch of Operation Shujaa in November 2021. Bimwe mu bikorwa by'ubuhezanguni imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo harimo na ADF. Iyi operation ihuriweho gukorana imikoranire ya UPDF na FARDC ariyo yiswe Shujaa. Imikoranire yabaciye intege cyane. Iyi mikoranire ikaba yaratangijwe mu kwa 11/2021. Yaciye iyi mitwe yitwaje intwaro cyane. Ariko ahangaha icyo bagaragaza ni uko imitwe yitwaje intwaro ishobora kwikinga muri za mutekano muke ubarizwa hariya, ikaba yakomeza ibikorwa byayo bibi. The UPDF working with FARDC in its area of operation, UPDF ifatanya na FARDC mu gace bakoreramo, is closely monitoring the unfolding security situation and will continue to aggressively pursue ADF remnant wherever they go. izakomeza gukurikirana iby'umutekano uhungabanye, kandi inakomeze kurwanya ADF, abasigaye muri ADF aho bazajya hose. Rero ndabona byarasinywe bishyirwaho kashe. Director of Defense Public Information, Department of Defense Public Information, Ministry of Defense and what? Barabihinnye bagize MODVA. Amagambo arambuye sinzi ni iki. Headquarters bikaba byarasinywe na Felix Nkuraije, General Major, Major General, Acting Director of Defense Public Information. Usasi ntiyari ame spokesman, cyane bari uko bamwita hariya. Nitwabitaho cyane cyangwa nuko ubutumwa twabutanze. Ni umuvugizi wa UPDF. Uko ubutumwa bwa twabutanze, Felix Nkuraije birazwi ko ari umuvugizi wa UPDF, kandi ubutumwa bwo mu itangazo twabutanze. Hari umujenerali uherutse kugaragara mu minsi yashize ari kumwe na sheri we. Yamutije imyenda n'inyenyeri z'ubujenerali. Yamutije imyenda n'inyenyeri rwose. Ni ukuvuga indaya ye yari yambitse generali. Ntabwo umujenerali yitwa General Major Antoine Byangolo Ngondo. Ngo ubwo bari mu bafashe ubwato bahunze, bamwe bagiye mbere basigaranye n'uriya mugore mushakamba, cyangwa ari gushaka abandi, nabyo birashoboka. Ari yigize umuntu ukomeye cyane, birangira bimubereye bibi. Ubwato yari kugendamo amasasu aba menshi, biri inyuma ahungira muri MONUSCO. ubu ngubu rwose barabundabunda generali none amakuru mu Ventura irayafite.
irimo ibwira monisco uwo muntu mumuduhe. monisco nayo yabuze iri mu gihirahiro yibaza tumutange tumureke bigende gute. usibye uyu rero hari abahibu, hari abahibu ba special force, umuriro waratse bahungira muri sadek, bari aho ngaho nabo M23 turi kuvuga ati mubanze muduha abo banzi ibyanyu tuzabyigaho nyuma. nabo ntibari abatanga, ariko amaherezo ni uko bagomba gutangwa uko byagenda kose, kuko none se bagira gute? kereka nibagira udutaro bakaguruka bagenda. uko babimana niko bitera ibibazo, niko bishyira mu bibazo birenze ibyo barimo. rero bagomba kubatanga uko byagenda kose. cyane rwose. ariko uyu general niwe general wenyine? niwe general wenyine mfitiye amazina, mfitiye amakuru. yego. kereka niba hari abandi ariko bo ntango mbihagazeho. yego. ukajya kureba ubwonko ndayishimiye. mbere yuko tujyayo, aya ni amwe mu makuru abantu bagomba kumenya cyangwa kumva ibyayo. yego. uyu mujenerali ni umujenerali ukomeye birumvikana, kuko n'ipeti yambaye yari yanambitse umugohe we cyangwa indaya ye. ni ipeti, ni brigadier general, ko ndabona ari akanyenyeri kamwe n'ikirango. ni brigadier general. rero bwana Sentama twarabivuze tuti benshi nyine bakomeje kujya binubira agomba kwita afatwa ibiki, ariko yafashwe neza mu buryo bwiza cyane, mu kinyabupfura. usibye abamenye ubwenge bakishyikiriza M23, abandi bagahunga muri buriya buryo, ariko abo bari hariya bose baritanze, nta yandi mahitamo bari bafite usibye kwitanga. ari niyo mpamvu hagaragaye umusaruro mwinshi w'ibikoresho. ariko ikindi ni bwa buhanga bwa M23 bw'imirwanire ya M23. Mushakamba uravuga ibikoresho, hari ikintu gikomeye bibagiwe. kimwe mu bimenyetso byangaragarije ko iriya operasiyo gufata Goma yakozwe neza. ni abantu bafashwe rwa mikono. 40,000 byagiye Rumangabo. 40,000. nta handi ingabo zigeze zifatwa zingana gutyo. ariko nta yandi mahitamo bari bafite. nibwo bwa buhanga gukoresha ikintu cy'ubwenge, noneho umuntu akabura andi mahitamo, no kurwana bikamunanira akamanika amaboko. n'imiryango mpuzamahanga yarumiwe kugira ngo abahanga mu bya gisirikare ku rwego mpuzamahanga bazajya babyandikamo mu bitabo cyangwa babyandikemo amasomo yifashishwa mu kwiga mu mashuri ya gisirikare. ahubwo ngira ngo twakwisabira General Sultan Makenga rwose azashinge ishuri mpuzamahanga rwose. ibyo bigira kuri hari ibintu byinshi wakwigiraho. kimwe mu bintu byatunguye amahanga urugamba rwo mu bwiza. urugamba rwo mu bwiza barwigiraho. urugamba rwa Bunagana barwigiraho. urugamba rwa Kanyabayonga barwigiraho. urugamba rwa Arimbongo na Mambasa hahandi bari bahanganye n'ibihumbi 22,000. ni ishuri ryiza. yego. urugamba rwa Mushaki, urugamba rwa Gicwa, Mushakamba n'urugamba rwa Masisi na Gatare na Rubaya na Ngungu. Mushakamba ntituyibagire. navuga ngo uyivuge na Minova na Goma, kuko umuzungu ntagenzwa na kamwe. yego. urara abazungu bari muri Monisco bari kwandika ibitabo, ariko gihe bagiye baza kwiga bajya bishyura minerivare. ubwo rero ibyo bitabo bari kwandika mu minsi iri imbere bazabishyira hanze kandi bizagurwa akayabo. bavuga imirwanire ya M23, bavuga operasiyo zidasanzwe zabayeho zakozwe. ikintu rero cyatunguye abantu,
za mpunzi zose wari uzi zari mu mujyi wa Goma FARDC yirwaga yica nta n'uwakoroye n'abambura mushaka nta n'uwakoroye bose babonye umujyi wafashwe babona Katanyama ziri kwirukanka babona ziri kumanika amaboko ziri gukuramo imyenda nta n'umwe ubakozeho ab'inkwakuzi basubiye mu byabo ab'inkwakuzi basubiye mu byabo yego reka hariya niho Igoma niho hari ikibazo kibangamiye abantu hari ikibazo kibangamiye abakongomani Goma kuriya Goma niho habaga bariyeri Goma niho kunyanyasa byari bikomeye Goma kandi nabyo bigaterwa n'iki mushakamba biterwa jewe buriya nabishyira ku mutwe wa Tshisekedi byose yego Tshisekedi yazanye abacancu ndabyibuka jewe hari ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda yavuze ngo mercenaries mercenaries abacancu nibo bantu badafite agaciro nibura agaciro babaho niba ugize ikibazo ukazana abantu nk'abo menya ko ikibazo cyawe kigiye kwikuba inshuro n'inshuro zitagira ingano nawe tekereza umuntu uje kurwana icya mbere nta muntu wagupfira ariko nanone hari umuntu wambwiye neza ijambo ryiza risobanuye byose risubiza n'abibaza ibindi umuntu urwanira amafaranga ntabwo yatsinda urwanira kubaho ni ukuri urwanira amafaranga abona agiye gupfa ati akaba yavuga ati ntunge nzategereza andi mahirwe nzabona yo kuyashaka yego ariko urwanira kubaho abavuga ati ubuzima bwanjye ni imbuguru ubu ngubu nta kindi nsigaje akarwana yirwanaho kugira ngo abe kandi ngira ngo agaciro k'ibyava mu kurwana bakarebera no mu gaciro k'ibyo barwanira yego igishoro cya mbere ni ubuzima ubuzima buruta amafaranga yego ni ukuvuga rero uri urwanira ubuzima ararwanira ikintu gikomeye uvuga n'urugamba rwe rugomba gukomera cyane kurusha wa wundi urwanira amafaranga yego reka ngusomere aka kantu ni byashyizwe hanze n'imiryango mpuzamahanga ejo bundi mu kanama ka Loni Tshisekedi ari gusakuza yumvaga amarira ye bari buyumve yasabiraga u Rwanda ibihano agasaba ko ngo ingabo z'u Rwanda ziri muri Loni zivamo n'ibindi byinshi simbitinda ariko igisubizo ku bihugu bifite uburenganzira bukomeye cyangwa rivuga bifite ubudahangarwa muri Loni nibyo ngiye kwibandaho kuri ibyo bisubizo byabo Ubushinwa bwibukije M23 ko bagomba gusubira mu biganiro ubwo byibukije Kinshasa ko igomba gusubira mu biganiro yo na M23 mu biganiro bya politike ndetse bagahagarika intambara birumvikana M23 gusubira mu biganiro ntabwo yajya muri yonyine kuko ntabwo yakwiganiriza icyo ni icyambere uzabihuriramo n'uwo baganira ikindi kirimo ntawe usaba u Rwanda kuganira ariko barasaba M23 kuganira na FARDC na Kinshasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko intambara atari yo gisubizo zisaba ko ibiganiro bisubukurwa kandi zishyigikira Perezida Kenyatta nk'umuhuza ku mpande zombi ubwo ibi ni ibiganiro bya Nairobi bamusubijemo yikuyemo Uburusiya bwemeje ko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifite imizi mu mateka y'ubukoloni usaba ko ibiganiro bisubukurwa bwagaragaje ko impande zombi zigomba kugira kwihangana no gushaka umuturambye urumva ko Tshisekedi baramujomba hababaza indi nanone Ubwongereza bwavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bikwiye guhita bisubira ku meza y'ibiganiro kuko nta ntambara nta gisubizo kuko intambara nta gisubizo ifite tujye ku umwanzuro wundi watanzwe n'akanama ka ONU nta bihano kigeze gafata ngo gafatire M23 cyangwa se u Rwanda nk'uko ahubwo bose banzuye ko ibiganiro bigomba kuboneka ni ukuvuga abo bose ibyo bavuze icyo bahuriyeho ni ibiganiro noneho reka turebe ngo ni ibiganiro bihuzanye
bihuza M23 n'andi na Kisekedi, bikaba ari bya biganiro atahwemye kwanga, bya bindi yigizemo bajeyi. ngo yaravuze ngo mu gifaransa, iryo jambo nararifashe, yego, ngo jamais jamais et jamais tant que je serai président de la République, il n'y aura pas de négociation avec les M23. Ntibibaho, ntibavuze ngo kirazira kikaziririzwa cyane rwose. mu gihe nzaba nkiri perezida wa repubulika, ntabwo nzigera ngira ibiganiro na M23. Yego, kandi isi yose irimo iramwereka ko ari wo muti. Iyo umuntu wazi umuti agira ati arapfa. Arapfa rwose. Ibya Kisekedi ntabwo byoroshye. Iyo umuntu ageze aho nyina muvuma biba byakomeye. Na nyina yararize ntabwo bya General Ndagara. General Ndagara ariko yarakonje sindaruka kumwumva avuga, niyo avuze avuga ibiryo. Ejo yaravuze. Yaravuze? Ati iki? Yavuze rwose, none aravuga ati ngo u Rwanda ruri gutegura kudutera. Mu gihe hariho ahubwo wari urimo abitegura nyuma y'uko inkuba zikubitiye mu kibira. Yego. Yagize ubwoba. Yego. Ni naryo jambo rivuga ko biri rigaragara, uvuga ko Ndayishimiye afite ubwoba. Yego. Nyuma y'uko na interineti we zanze. Yego. Ariko ikintu kiri kumutera ubwoba mbere y'uko wenda ngira ko interineti zaranze yohereza ifoto mu nama. Mbere y'uko ngera ku byo yatangaje. Yego. Abantu babimenye. Yego. Kubona ko Goma yafashwe, Kisekedi yafunze umutwe ko atazaganira. Akabona Kisekedi yavuze ko niyo bazagera ku rugo rwe atazaganira. Neva rero akabona yafunze imipaka n'u Rwanda. Akabona M23 igiye kugera ku mipaka ihuza u Burundi na Kongo. Kandi Neva yarasigaranye Kongo pe. Niho hari hatunze igihugu cye. Akabona M23 nimara gufata Bukavu, twirwana ikahagurutsa intambara, M23 bagahuza imbaraga na twirwaneho, barahita babohora ibice byose bihana imbibi bya Kongo bihana imbibi n'u Burundi. Kandi yigize umwanzi wa M23 ndetse na twirwaneho kuko yaje kuyitsemba. Akabona azisanga asigaye hagati nk'ururimi, ubundi ubwoba bukamwica. Uyu mugabo rero witwa Ndayishimiye, ejo tariki ya 31 z'ukwa mbere yakiriye abadiplomate bahagarariye igihugu cye n'imiryango itandukanye mu Burundi. Mu ijambo yabagejejeho yibanze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho M23 ikomeje kwigarurira ibice. Perezida w'u Burundi yatangaje ko n'igihugu u Burundi gifite ingabo hariya. Cyo kimwe na mugenzi we Perezida Kisekedi. Perezida w'u Burundi yumvikanye avuga ko u Rwanda nirukomeza ibikorwa rurimo bizatuma intambara, avuga ko rurwanamo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo u Burundi utazarebera ahubwo izaba iya rusange. Yagize ati murabona ibibera hano hafi y'iwacu, kubera iki mukomeje guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka? Mbabwiye ko ibi nibikomeza gutya hari ibyago by'uko intambara izaba rusange mu karere kose. Urumva atangiye gutakambira imiryango mpuzamahanga. Ndayishimiye yavuze ko Burundi bwamenye ko u Rwanda ruri gutegura kubushozaho intambara, ngo kuko rumaze igihe rutegura impunzi zikomoka muri iki gihugu, ku buryo hari n'izoherejwe kurwana muri Kongo Kinshasa. Yagize ati abantu ntibagomba gukomeza kurebera, u Rwanda nirukomeza kwigarurira ubutaka bw'akarere duherereyemo, ndabizi ko ruzanagera mu Burundi, kubera ko barimo
barimo baraganiriza urubyiruko rw'impunzi babaha intwaro. Magingo aya bari no kubarwanisha mu ntambara ya Kongo. Umunsi umwe bazagera mu Burundi, ntabwo tuzemera, intambara izaba iya rusange. Iyo gahunda y'uko ari icyo bari gutegura mu Burundi turayizi, gusa icyiza ni uko abarundi bahawe gasopo. Ndayishimiye yunzemo ati umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ukora, twe hano mu Burundi ntabwo tuzarebera. Mbisubiyemo, umuryango mpuzamahanga ukwiye gufata ibintu nk'ibikomeye kuko dufite ikibazo mu karere. Yavuze ko Burundi atari bwo bwonyine butewe n'ikibazo n'u Rwanda, kuko ibihugu nka Tanzania, Uganda, Kenya nabyo bishobora kugirwaho ingaruka, kuko uburasirazuba bwa Kongo nibutagira amahoro akarere nako nta mahoro kazagira. Urabona ko harareba ati ncumbikiye interahamwe na FDLR, kandi bari kuzikubitira ahababaza. Ati ejo ni ngewe, interahamwe ziri hano bazaza kuzikubitira hano. Akavuga ati kambayeho. Ko niyo batajya kuzikubita zo ubwazo zikubitira Ndayishimiye. Izi nterahamwe nta mikino zigira. Zamukubita kuko zo zimeze zabaye nk'abiyahuzi. Iyo uzibujije kurwana gusubira inyuma. Yego. Iyi nduru ya Ndayishimiye se atakiri imiryango mpuzamahanga yasuzuguraga, avuga ko atakikeneye, nta n'inkunga akeneye, igihugu cye cyihagije, urayivugaho iki ubundi tunasoza? Icyo nyivugaho induru ya Ndayishimiye, Ndayishimiye buriya amaze gukangika. Yarakanzwe, nicyo cya mbere. Mushakamba iyo ubona abasirikare 200 bapfira rimwe ku kanya, nta kintu cy'imikino kiba kirimo. Ahubwo azagwanisha abandi ko bashize. Uza abasirikare twavuze baguye ingumbu. Uribuka ko umubare wasakuje. Uza baguye Masizone na Gatare. Uza baguye mu Rubaya. Yego. Shakamba uza baguye ku Mushaki. Uza baguye mu Isaki inshuro nyinshi kuko yo 23 yari mu misozi ikajya imanuka igakubita ikongera igasubira, igakubita igasubirayo. Kandi wibuke ko nituvuga mu Isake ntabwo tuvuga ku murongo umwe w'urugamba. Yego. Turavuga imirongo igera nko muri 3. Turavuga Rutobogo. Yego. Tuvuge kwa Madimba. Tuvuga hitwa Icyuri. Aho hose abarundi barahaguye. Yego. Ndetse na Mubambiro barahaguye. Twongere dutambike hirya yaho ajya kwegera Kivu y'Amajyepfo. Hari umusozi tutasibaga kumva waguyeho abarundi. Mushakamba ntabwo tuzigera tuyibagira. Nka musozi witwa Ndumba na Gashingamutwe. Yego. Uwo musozi waravuzwe cyane. Minova yabaye isibaniro yarabariye. Kuvugwa cyane si ikindi. Ni abarundi bahaguye, na aba FARDC bahaguye, na abazarendo bahaguye. Noneho bigiye guhumbira ku ngari, reba abarundi bapfuye Minova ifatwa. Reba aho kolonere harya ninde ni Maki. Wa mukoroneri wundi niba ari ninde zapfa gutyo. Ninde ndamwibuka ariko. Aho avuga ati reka nigire muri 23 n'abasirikare nahise mbajyaneyo. Reba abasirikare b'u Burundi bahaguye hariya Minova. Urumva ko ntabwo abarundi borohewe. Zamuka ugere za Buragiza, ugere Karungu. Manuka za Numbi Shanje. Yego. Urumbishi aho hose haguye Burundi. Garuka kuri abazere bo mu masaha ngahe ashize bapfanyabirwe hariya baguye mu kiyaga. Barenga 200. Nyuma yaho wahoze uvuga 100 n'abangahe. Bose ni abarundi mushaka. Yego. Biya byose rero nta gitangaza. General autoproclamé Neva ashobora kubyumva agahamuka, kavuga ari amagambo yose akurikije
biriya birimo bimubaho biramubaho umusubirizo, kimwe kiratambuka hagakurikira ikindi, cyatambuka nacyo kigakurikirwa n'ikindi, kandi uko biza bifite ubukana ntabwo biba byose, birumvikana. ubwo ntabwo twigeze tumanuka ngo tuvuge abaguye ikicanga muri abandi bakoze urugendo, abo ntitukibavuga, imyaka ishize ni myinshi, ntabwo tukibavuga. ubu ntabwo tuvuga abarorongotaniye epfo y'Amasisi bakubitiwe hari Gatare, yego, bose ntabwo tubavuga. byonyine abamaze kwiripotinga kuri M23 wabo, yego, bafashe intwaro bagatera Burundi bakuraho neza, yego. urumva rero mushakamba ni nazo mu nzu avuga ngo ziri guhabwa inoza, ni uko azi neza ko Barundi benshi biripotinze ni abasirikare. uyu munsi ntiwabana n'intare ngo ureke ko ugati mu dutoze natwe tuzabohora iwacu, ari kubona ko ejo hari imbere abo ngabo aribo bazamukura ku buyobozi cyane, afite izo mpungenge. ni nayo mpamvu rero buriya urwo rutoto ni rwo rutuma yivugana abo bari kumwe hariya mu gihugu, yego, kabikanga. buriya hari ikintu mu gifaransa bita ngo l'image de l'autre qui me fait peur, ni ishusho ya mugenzi wawe igutera ubwoba, yego, ahagera ya mugenzi wawe ukamwikangamo umuntu uri bukugirire nabi, waba ufite umutima woroshye ukavuga uti reka mutange, yego, biriya nibyo birimo kumubaho. ukabona yivuganye ba Reveriyani, yivuganye ba Nkurunziza, yivuganye abandi, biriya ntibiraza, hari n'abandi azivugana nyuma yabo. rero niko kuriya gutabaza, aratabaza kuko abona biriya byose arabibona nk'amatima acanye ashobora kumujyana. hari umujenerali witwa Lieutenant Generali Maumela wa Sandef Afurika y'Epfo, ushobora kuba turi kuvuga rumwe na Gisekedi. hano hari ubutumwa mwoherereje, nabubonye, ariko ari kuvuga rumwe na Ramaphosa. nabubonye. Ramaphosa ko atangiye gushwana n'abajenerali be, nawe ntaraba nka General Rutoporo Karame. nakubwiye erega yarabivuze muri Ngoma Liyetona Koloneli, ati abazarokoka tuzabakubita, abazarokoka iriya ntambara bamwe bazasara, abandi bazagira bati ibyo ibingibi yavuze, ibyo ibingibi yavuze. ubu butumwa rero reka ubusome tubusorezeho, ubundi abantu bumva amakuru abadukurikiye bari kamburebe, noneho tubunyuremo tubwumve. ubona mbugezeho, yego. Statement from CNDF retired Lieutenant General Maumela Mateo. ni ijambo ryavuzwe na General retired na Lieutenant General uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ni mu ngabo za Sandef, za ngabo za Afurika y'Epfo, railing against the government of Cyril Ramaphosa and revealing that there is palpable anger within the Sandef because they are being sacrificed in the DRC. ni ukuvuga iri jambo rye ni ijambo yavuze arivuga kuri leta ya Ramaphosa, agaragaza ko ingabo za Afurika y'Epfo zirimo gutangwaho ibitambo muri Congo. He later praised the cooperation he received from the government of Rwanda. sinzi wavuga hano, yego, nyuma waje kwishimira ubufatanye yabonye abuhawe na leta y'u Rwanda.
urabona rero ko ikiri aha ngaha ni uko ntabwo barimo kumvikana. Arega u Rwanda rwarabatabaye nubwo Ramaphosa adashaka kuva ku izima. Yego, rwarabatabaye, abari bafashwe u Rwanda rurabavugira bararekurwa, abari ba mirambo yari iri aho u Rwanda rurabavugira barayibasubiza. naho ni cooperation bavuga. Ubwo rero aho kugira ngo babishimire u Rwanda kubitura gutuka u Rwanda no guharabika igisirikare cy'u Rwanda, nibyo bigomba gutuma abazi bya gisirikare muri Afurika y'Epfo bibasira guverinoma ya Repubulika ya Afurika y'Epfo ikomeje kwitwara sivile cyane. Twasoza, reka tugane ku musozo. dushimira abari badukurikiye bushakanye. Yego, turabashimiye byimazeyo kandi nawe ndagushimiye. Tubibutse ko twaganiriye ku rupfu rwa Colonel Rugabisha, umunyamurenge wahisemo kurwanya bene wabo, akaba yapfiriye mu bice bya Nyabibwe muri Kivu y'Amajyepfo. Indi ngingo twaganiriyeho, abayobozi bakuru ba M23 AFC bafashe iya mbere mu gusukura umujyi wa Goma wari warahinduwe ikimoteri na leta ya Tshisekedi. Ingingo ya gatatu yari kuba abajenerali n'abandi basirikare benshi bakuru ba FARDC barahungiye muri MONUSCO na SADC Goma, bakaba bari mu gihirahiro. Aha twabonye n'umujenerale watinze guhunga, ubwato bwumvise amasasu bugenda butamujyanye, akaba yihishahisha hariya. Nibuka neza n'umujenerale wigeze gutiza imyenda ya gisirikare, ayitiza indaya ye irayambara, yifotoza yambaye. Nibukanukira kuri icyo kintu. Ikindi twaganiriyeho ni ubwoba bwa Perezida Ndayishimiye w'u Burundi, ko yahiye ubwoba nyuma y'ifatwa rya Goma. Bushakamba, ngira ngo ingingo twaganiriyeho ni izo. Turabashimiye rero abari badukurikiye. Tubibutse abatarakanda subscribe bayikande ikandwa rimwe, bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share yo ushobora kwikanda inshuro nyinshi, biterwa n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru, kandi banatwandikire babinyujije muri comments. Ibitekerezo byabo turabikeneye. Umunsi mwiza rero, umunsi mwiza Mushakamba. Yari Sentama, mikoro ni yawe. Murakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye. Mugira umunsi mwiza, umunsi mwiza w'intwari ku Banyarwanda mwese n'inshuti z'u Rwanda aho muri hagiye hatandukanye. Turabakunda cyane.